Bene, bene, siamo in Italia, quindi perfetto. Voy a esperar mi grupeta favorita. Adiós. ¿Cómo se dice? Nadia Quagliotto, que en España digo Nadia Quagliotto. Quagliotto. Bien, hay mucha gente, es muy raro. Il vostro applauso di benvenuto per la Laboral Cuccia Fundación Euskadi. Tra poco per Enzo Ostolaza. Facciamo un bel applauso a Cristina Todesti della Laboral Cuccia Fundación Euskadi. Molto bene, bene. Eso es. Vamos, campeona, izquierda. Muy bueno. Sigue, 1 kilómetro, nada, vamos. ¡Guau! ¿Algo que comentar? Un día menos. 7 días más. È la seconda tappa oggi, sì, vai. Ci sono, quando vuoi dimmi. Ciao a tutti, siamo alla seconda tappa del Giro Simeone. Squadra spagnola, la Laboral Cuccia Fundación Euskadi. Una spalla terza alla Hilabete batzuk pasa dire apiriletik ubin topatu ginenetik eta hemen gaude gaur sabionetan, giroan, 3. etapa eta esperantzarekin turrean azkeneko etapan Alpe d'Huezen berriro ere elkar ikusteko. Toma 515! Buongiorno a tutti, come stai? Pronti per la tappa quarta del Giro? Ciao! Pronti per la quarta tappa del Giro, però non della Vuelta, la Vuelta è l'ultima. Giro. ¿Cómo es? Giro. No, preparados para la cuarta. Pronti per la quarta tappa del Giro. Pronti para la cuarta etapa del Giro. Buongiorno a tutti. No, ¿cómo era? Questo Family Guy. ¿Tú acuerdas de canción de Everybody Knows About the World? The Bird? No? Come era? Oggi dobbiamo fare 2 rifornimenti e anche l'arrivo. Arriva la fuga. Vaya hostia. No van a coger videos desde aquí. Caldo qui in Italia adesso però dai, la squadra ha fatto un buon lavoro, abbiamo salvato un'altra giornata. -4. C'è caldo oggi.
Para ver cómo estoy gritando. Débora. Etapa erregina. Bueno, egia esan nik uste ez detela baina artean etapa gogorrekin. Eta, bueno, ilusioekin nago, sailkapen orokorrean 22. postuan nago. Bueno, nahiko nuke gaur pixkat hobetu ez, postu batzuk aurreratu sailkapen orokorrean. Eta nik uste gaur dela etapa erabakigarriena ez, desberdintasun handienak ingo diana. Beraz, gogoakin da, postu batzuk aurreratzen ditugun. Paesi Baschi per salutare le atlete della Laboral Cusca. Protagonista ieri nella tappa di montagna in questo Giro d'Italia Women. Oye, no puedo. Qué calor. Ahora último giorno, piensa. Caldo. Negar gurekin dugu guztiak, osea... Ez Kotxak etxina zailo. Jon, nik usua gaizki ikusten dute. Bai, hombre, zango nuke. En plan de, ezin dezuk gehiago, osea... En plan de, beste repetxo bat orte igual me quedo, osea... Eta demora guztia benga usua. Bukarako repetxo, venga, azkeneko esfortu. Nire burua hitz egiten 24/7. Bidea jarri du, hola? Tapa nizoetan ikusen. Tanik, usua zela iberdu du. Una, gatz! Sí, chaval. Finito non solo il giro che io, sono finita. Niretzat lehenengo Italiko giroa bukatuta, bueno, pozik gaude indako lanakin ez, azkenean 8 eguneko itzuli bada, kriston berua indigu, batez hori izan da alde gogorrena ez, giro ondakoa, biat sufritu deu goldiagatik, eta bueno, ni pertsonalki 16. postua lortu sailkapen orokorrean, eta bueno, hau eta deustea esker izan da noski, pila lagundu die momentu oro, noski justu gaina beronekin betire ur gehiago berdeu ez, eta kotxea gehiago jetxi berda, abituamentu puntu gehiago berdia, eta bueno, ekipoan aldetik bai korredorak eta baita estafare, eston posina lagundu dien guztiagatik, eta bueno, Laura Tomasikin lortu genuen 8. postua, ikaragarria izan da, azkenen tadiantza lehenengo topa 10 ez, giroan. Eta bueno, taldekare posi gaude, gu kontinental mailako talde bat izan da, World Tour talde askon aurretik gelditzagatik.